Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama huwa inda qasidati adrukum ya Rasulullah. Adrukum ya Rasulullah. Adrukum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wa al-fatih lima sabaq nasir al-qur'an wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habiballah. 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 Ya Rasulullah, assalatu 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 wassalamu alaika ya Habiballah. Cara-cara yang kat luar kan, nak kategori ini tu tidaklah, nak kata terlalu lebat tu tidak juga kan. So macam memang non stop lah kan, kerana 2-3 hari kan kita reproduce. So kita doakan supaya Allah lindungi kita semua kan, protect us all kan daripada apa-apa musibah kan, mana bahaya kan, supaya level of air tu tak terlalu over naik kan, so akan drop lagi kan. So pada sahabat-sahabat kita semua, banyakkan berdoa kan, berdoa dan ada masa kita ngaji Quran kan, insya-Allah lah Allah bantu kita kan, mudahkan urusan kita lah. Yang penting kita nak elak, nak mohon pada Allah lah daripada kemungkinan yang memang kita tak dapat nak handle kan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apapun pada Allah sajalah kita berserah kan, insya-Allah. Teruskan selawat, keep on selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. 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 Ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah.